Jisu Kristo ka amem pa arwaya, kapio ja papi numempe kai pa asansa, num palo komo ngunum jala selo aloni timi bidu. Selo ngunu Judges chapter 14 verse 6 kakasa, so ludo, the Spirit of the Lord came powerfully upon him, so that he tore the lion apart with his bare hands, as he might have torn young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done. So, Samsung ka lena pat dore atin tola heka pat mi mo sibia tu mi pa pamila lala hela pamila lala sache budo nung pa pe mol mulate ne luko da mo ka ayo pinika yajelo darbo yajelo dabotu hokidi apion te ngunu mi utani ata mi netang na Samsung mi pat datin ne hitang pa ngunu mi tengkarong ka datin du datin yo ngunu ka ayo te pinika darbo yajelo dabo molio pat yang pa as do jalo hemi ngunu sibia tu yang pa hela mkhala do hopa ngunu mula ja pinika lidio dakindo pinika darbo yajelo lo dabo ko dupa pinilo dabo ko dupa ngunu ko ne tengkarong ka pe luko da mi utani ata ko posa adu ta chene mi awo poero en ka doptara mudu do ta chene mi yajalo mi ajudo pa mudu ta chene mi desmane tansmane diga tangga do pa mudu ta chene mi agung luge abi do pa mudu ta chene mi dipiotala do pa deidus do pa lulala mudo pa mudu ta chene mi asu alela da do pa mudu hopa mulaja ko ponsa tengkarong ka adu selongun mulaja to hendi kendo ngeka sango lendao ne pe patu yang pada timu do nela heka patu yang dati mene ngunu lao pakoda Samsung yang pangunu dakindo pinika yajalo darbo yajalo ngunu agion dubo ko dupa nitampa pe luko da ngunu kapyo japa atoka inga mugya nimi piniko hello kukindo hello kulala pinika lidio dalala piniko tamwaro kukindo ho ngunu ka henje mi kai pa kukindo hala kulala ngunu atoka sangolena ka tengkarong ka dati nimi ngunu mumila kindo nitampa pe luko da ngunu mi Matthew ka chapter 17 ka verse 20 lutola do neka henje gyan yalika komo kane gido jalo no putu melami inso ingete le lupa laki noke haludo ne putu pe luko da ngunu mi ka pujo kalune nya patu yang paka hatao ka ngunu mi ka tengkarong ka dati menu Hongunu mi rapi ni luto lado Isaiah ka chapter 41 ka verse 10 no busoyo no henayo nika agyo ngoda bodake haludo si pinika hemenu ngunu una pini menje don melaja ka agyo dabodu pini ngunu agyo dabodo ko da Samsung netampa na patmi pinika tamo aron bagtola sibia tu milyam pakha bene ngunu ka hata ta pat ya as do jal putu ya du timus do jalo ngunu kemi sibia tu yang pa pakhala kindoke seka burso ngunu mi hempu ai pa la luko tol doke hopa mulaja seka pinika tonsa kemenem tagsa o pinika lidio dasa pinika darbo ya jalolo dubo ko dupa ngunu kai henjem kai pa gitola dasa tengkarong kami ngunu pamindu pa mulaja misalo pinu yang kincho pinika arwai do kincho amen